Ramogi wadhi nyime gi weche manyien gi sani koro donjo wach moro kama bende mako dhok kaka weche nyalo bedo matek e udi kama ji odakgi. Obila tesendo obila makayole odino ne acheji ariyo e wi nek mar jal moro ma ja higni 39 dwe mokalo. Achejego ma oriwo koda ka jaod mosenindo kod jal ma ichich ni jaherane mabathe. Ichichgo ni ne oriwore mar nego kendo tong'o fuoni mag dend dichuono mag ichwe gi wito. Judith Mondi miyo ler mar wachni. Fuoni moko mag dend Richard Ondieki nyaka sani onindo e kar kano ringre joma otho ma City Mortuary. Ndalo adek bang' ka oseyud wiye kod lwetege, ogwande ne oyudi e kar dak ma Korogosho. Fuoni ma ichano yangi kameke bang' timne pim mar DNA. Wich kaachiel kod bedege ne oyudi e dag minyaga moro mani kilomita 2 kowuok kama ma osenindo Ondieki ne odakie kod jaode ma oyang kaka Faith Nyabuti. Tarehe 26 tulirauka asubuhi na tukaenda City Mortuary, ambapo kweli tulikuwa watu kama 5. Nilikuwa na huyu kijana wangu na watu wengine wale ambao wanamjua marehemu. Tuliweza kuona kichwa kweli ni ya Richard, na nikiwa katika hiyo mortuary, ile kichwa ambayo nilionyeshwa mortuary, picha yake ndio hii, na nikakipiga picha. Thereafter nilirudi Kayole police station nikapeana report, of which walirudi kuniuliza alikuwa anakaa na nani. Faith Nyabuti kaachiel kod jal ma ichichgo ni ne jaherane kendo ni ne ginyuolo godo nyathi ma sani ja higni 1 kod dweche 7 ma yangore ni ne oriwore nek mar Ondieki. Ne osendik kod obila kendo pod odin negi e tisend obila ma Kayole jumbe 2 bang' nek makamano. Kama sisi machirani walikuwa ni kama walikuwa na uhusiano. Ingawa tu kuona kama wamekaa pamoja, mtu kibeba mtoto ukitoka mnaenda kama kwa supermarket, hapo mimi ni jirani tu hapo. Naona tu huyu jamaa nganga wanabeba ni mtoto, wanakuja wanakaa pamoja. Hata ukifika hapa mimi nilikuwa nasimamia hata hii nyumba, napata tu wanakula pamoja. Kwa nasikia hiyo fununu, lakini wakati mtoto aliweza kuzaliwa mwenye ni mdogo, mimi nilimwangalia nikaona ni mweupe na ni kama kwetu nyumbani watu wako weupe. Lakini wakati mtoto amegrow, ameanza kutembea, huyu mjamaa sikuwa namjua. Lakini wakati niliwaona wakiwa pamoja, ndio naona huyu mtoto ni wake. Hata watu walikuwa wanauliza bila kujua yeye ni mzazi ama sio mzazi. Mtu anaweza kukuuliza, na ulipata mtoto copyright na sio wake, ni wa mwanaume mwingine. Obila matimo nonre wi nek mar Ondieki yango ni chal ka gima ne nitie gwandruok e od jal ma osenindo. Gino ma ichichgo ni ne omiyo nege kendo ng'inje bonje. Gichano tiyo kod nyinyo mag remo magikoni ne omoke matres kod kombe kaachiel kod otembni, kata bed ni e kinde mane gimakogi to ne giseluoko odno ma obedo maler. Baadaye walikuja kwa nyumba, na katika hii nyumba waliweza kubeba cushions za viti ambazo zilikuwa zinaonekana ni kama zimeoshwa, na vitambaa zile za cushion na curtains walichukua from both houses, walitoka kwa hii room na ile room nyingine. Alafu huyu askari akanieleza, hapa mzee kuna kesi, wacha tuende na hawa watueleze what happened. Ibiro chwalgi e nyim doho e okang' mar 3 tarik 26 dweni. Judith Mondi, Ramogi TV.